teman ya di kamjai mong. Teman ko pa mian eh. Yang hana hab mudu ya MLA Sngi. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino memang ah. Abang alim tak lah post niang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Ke Shnong Mawkyrwat ke Pynhap Pyrda ikejung rakhi dap shispa hakan dru trik urempang arajar apun rio ya ke belas sedang ban rakhi nado Snem arajar arpucau hagejung Pynhap Pyrda ikejung rakhi on sedan lang usumbut minramba ka jelau ba preston tensong uban salong kumukangsan bagi we rupa khamat kathan bargi kendam ki London ki blasha khot ngauba kumdala khot lawere bero ki pa jang Shnong joga Shnong Mawkyrwat mekin shim bentalang hagejung Pynhap Pyrda kin thopru ki khon jonga Shnong ki bam shim laran shu hapo Shnong mekin shim benta khnang hagejung pinkot ya gari gejung rakhi bakan long ka ba ipu iping hagani Sngi kandon ru gejung Plie umat sa nam ju temen basan ba rozaya nongram ubla khlat no beri Myntri Shnong Banyngkong joga Shnong Mawkyrwat bad ubla longteng UMDC jong ke United Khasi and Jaintia Autonomous District Council nada Snem kakhandai spa sanpuar hada Snem kakhandai spa reposan bad ubla longteng chairman jong council hakini Snem Mulai sibuk di social media hari kebor minat hari buat bervideo video di dekat juga setiap komiti jong Shnong Mawkyrwat Hujupon Day Ikat jangka Centenary Jubilee Celebration Committee jangka Shnong Mawkyrwat dilombakan ke channel ke jampi ibuat menyatu IP bagi Shnong Mawkyrwat kalau yang cispa Snem nadu Snem cijat kendai spa arpusau hadu arja arpusau bat layo ia keman rakhe ya ke jing Pyrda ya ke ne ke jing rakhi ke Jubilee ha ke khat prakrik jong bulan Disember arja arpusau but mentah par lapen bed ba amyo ya ke ban penlong ya ke jing rakhi ke jing Pynhap Pyrda ya ke ne ke Jubilee ke sis pas nem jong Shnong ha kan rentrik jong bulan Februari arjar apun reu. Di hagani ka jin Pynhap Pyrda i Deputy Chief Minister dan buram jong ka jela Meghalaya ba Preston Tensong in law kongsan hakaba andon rengkan ro isumbut kongsan women age jong ka Mawkyrwat constituency ba ini dan rundok tongka natai ba Pius Malwin MLA jong ka Renka constituency kumjuro MDC jangka Mawkyrwat constituency but ki no syakot soba bahwa contribusi magan buram jadi bang haram Deputy Commissioner jangka Southwest Castle District bagi officer sarkar jangka Department Baper kemudian hapo jangka Mawkyrwat di lomba kenika Shalom ni bo kajing kerpar nakalian jong Shnong ban khot ye ikon jong Shnong khantam kitu kemudian syabar jong Shnong banwan sasisen pan banadon rengkat ban ngi ha ketika Sngi kajing Pynhap Pyrda ye ke Jubilee basis pasnen jong Shnong ikon jong Shnong kemudian syabar jong Shnong kiba syajan bat kiba syajangai cimba kene kalau gajing pentip kene kalau gajing khot gajing wer na pa jampi hal juga por kene kalau gajing pentip gajing penbenai ki pai jong Shnong Mawkyrwat bangini abanya mi rendi hakati Sngi kenang ba gajing rakhe kan long ka gajang detang dapini ki kinten ki bakhindan Tengidon rumah pengkot lomba kaji keren ke pengkot jauh Sherman jauh Centenary Celebration Committee ba SS Dingdok in Shophabanship dan air juga keren pengkot. Biang ni ke ba di
Petri juga di komiti ini ilahan pal dan Sngi oleh Jopi. Nah kalian juga kuat pada posisi sakat. Bahagian Sngi itu trik yang lain ada Snem Pyrda. Agar Myntri ia kapan hang Pyrda ia kini dijingrak hiduni dijingrak sispa Snem dari Mawkyrwat. Nginyo ban Plie ia modul jom baik ban besan rusaya nomren. Belum Myntri Banyngkong juga Shnong Mawkyrwat. Berbalik ini kami Snem katendai sepak sopuar hadu Snem katendai sepaknya Plie. Ulolong headmaster juga maharam di sekolah berapa. Ulolong MDC juga United Kasih and Autonomous District Council. Nadu Snem katendai sepak sopuar hadu Snem katendai sepak perusahaan. Ulabat hukum ucaman John Council harga kedua. Harga ini kesini ingin saya Myntri yang modul John.